mal gwasame go region o take rwani to be kon kan yakel no ka rwani ti no bana racha ka dictin kon to gan tama na many breaking news dorn wari jandana bana yakel gwasame no tin kon de lat ko rin tama kana kon go ra ban yakel no kan kono ni aman wala shanka wal badak ka pay badak no karon kin dangro wide jan dangro wide diech na bana rektin kono lat ko rin gwasan bana kelin kel kitin kono to don wore and breaking news lat kono ma gwasa me michi to gan tama dawran kan nasser ana me a report me pay no ano shu kuma kirma yadit no chene ke cheka jak ko wan war wa kanak cheren yal cheka jak ka jodan chalat no andon war mandan entre week nasser no cha toko ba je book netin kontin la jang ke jan gwasmen la kum SSPDF no bana je linkel ka do badan en che to ke je ko gor ko no bana ti dial kon to bana kala no ko ngai kono ti dial lat ke ti ni kum kin mi yadit ke be chi ke ti go go dine dial de kan te ka ngai ke tin kono lat ko dia are le kan me bana je dil ngaji no ne kume kir mi yadit ke jan gwaro kon ke jama chala do jen che bok che je tok ka bogo mo bonetin kontilan wari ka nasir daron chal ke mandeng washi guben karenial en ken ke jarun wangame no ka bokane dial re mandeng re chingen winimi lo temme che koromo che oda lat medi yana linka do badara che to ke je ano chi kon go won temme ke jen gwas me kon wari ti ko re rika go de kon ti ke ngek ko jitera ni kon na ko ni siang kon nuari ci kan nek nuari gan ñok mutu kene no ngay kon dor nuari en winimi te gad tiene te gatin no ngay kon tinetin kon tin la mentigatin katin ngane batigatin so micha tuoga no tama ci kirmi yadi chelon no banat be ke bokrenial so bade dil ngaje no ti dial shike jegan tama ena shike beje met ke bika beje maten rele rem ko na linga so en mandeng tama ga jodan shalat ke je mandeng wa ke jen gwase me chana cha ka maktin ke chire nyal kin ma yadi che bok che detok so na me mugoro kon dial bana tiga ngaide chere me ngai kon ko konintin pai wo kore dana chi tuok no ka buri bie chi kon linga no kume SSPD wa cha ka joje ne ye chi kon dial ngach gwade cha ga yu ke je kechi reke to ga je no kam ngwen nuori kene netin kontila di nikim yadi tete ka nasir te cha nasir cha je lokaci kana goro biga tere wujin dana tin nuori tikitin biga bene ka buri bie a chan roje longo no en buri bie je na strategic town en buri bie ko je na gwas koka ke gwas metega border dung Ethiopia kana sa Sudan tiake lonke kume kire no bikan kwak bikan akan ki Ethiopia bikan ganang gwal dan tikitin chet ke jada nanan gel woni kin ge ki torbiyele ken chet ko nan de ken mal je ano regime kir ma yadit chet ma ngai kone chen wore kon che kan nok che kon yal che kon nok so mi chet ne men tama lede rode ka do badanan ci kon linga je ko gwase dan tare linga no ne kure dana ci tore wishin binami you know che tuogo lo ci ne kon la jechen bor gwase dana wa ne kon ki dor kon no wa ka dake je ka jigmir so mi ci na mo ci kono nen so chu ngene nuari gani logo no mo wa dwel wa ka chat ki wa na wa ka nek no ko jenda ta da la kana ngi ni dong ci na ci je ngi jigmir so la ken chawo lo bi bi ken go gwat na ko gwat ken dut so mi ci kana man ban chala guje no ne me ci chuon ko kuma kirmi yade ke di ne SSPDF a ci kon ling bon ne ko te ke buri be ci ke te ke buri be de ke jen de o ka nasir dio jene me che jek ala dim man ngon lat ke ne kontin la jiwich la ka lenga cha gwe lenga ne ka pin cira na goro ba ling ni jijin kwer ne ku goro jeno bi ke ling mi ci ke ling den ti dial bi ka go ko dong bi goro jeno bi mandanan guri ibelat do mo ci gono bi ne ko la jiwich bi ke linga je mana mo ci ja ko jin kwer mo gwa
kwar mo go amram mo lingna mono je pujen kire no bi mal be la to dere di de kelo dere je woj ko nde je dan te kana sir ma dio je chana ling bano tan yin chigi dini okay chigi dini kan men chigi dini je jenene tan dien ken ni gene tenunga ka malakal kene juba so jen gwa dan cha alatin so teleke training basic training la latke but den te ko de cha nung te cha blat ku bure bi don ken gi monin go don tar ka kor barai na ci kore nyoko jien te ngai kona ci kana gorno bi ken bong na nat kare nyal ko jare nyal man lon ken longo no bi ken werba ken boko je ba no du mala kero den ko la leler belo la kana ngaji no bi ko te ken ngai ken no gon tarin ba benrun kare nyal ma ngu mi na den shot pinge je den aro den shot ping ko ba li renyal ma longa je me di de kon cha no re ada na ga bang ni siang kare nyal je no ci renyal ben cha na bogon tame na kana ngu mi ci kare ni shot pe den are ni shot ping mi te ka mangai ke ala yen wuj mi ngai no te ka rega ndit ko ngaje no en ground force na ante no charge longa ne ko ken but mi be kan yal charge de longa na ni na ri na ga mala na ri na kep ken ma kon wer gor kon bana wake up job okay kam tele kon me dit tele kon me de ko ran ganga je ngu me ter kon kor ga je de ko na pal go kon tigitin ban ma ngai kon no to kon ka don bana na ga ri ni alten kon la kon ma buka ko na me chana jenen men jena ka jaga na sere ngu shire nyal renyal me chalat ka fan ga ngu shi dung renyal me book hospital ke je book hospital ken ko tele ke choice lo den ke de ko la jukum ko me ground force ma dol ke chikan kor pe jikan long ma ngai na nuare cha ka long ka pin so jen mo dol ke so man de ngata me murai ko na wa ke je runu nga me cha je book ani di ko la jang so na me jen dan gor no de nyaga yekel ko di bu konti ke ngech ketin kona lat ko rodi re duaran naga dara naga kon akumi kin mi yadi so shi magwa jega shi loy dan che dete ketin kon lat ko rodi shir mala kona ling ano shi ka jang dial ba the ruling party ala kumi kir anyong bana ngajbo ne re kona te nas right now kanwari bado kanwari akula no ken kanwari shunkel ke kir so shi kan let ke kwinga shi kan let ke kwidan ko ne ko la nwari tin ko kir so riga me che tuo gre wisin winami kamandeng cha nuari cha ka book ban ngode full report kan ne nu mu dong te ka ne ti mo shite nien kite ne cha mu ka bot ba cha la no chire nyal che book bana detail bana ka lingi yo gwada danan chi rig dialati shi ka choren kap chong ko be konti ga ngech ketin kontin lat ka rodian ko gor kono everything ko lat ka bukon ka lingi shang na me emas ka kon ko bidan ba te chunga ka men won kon bo ko shi kon bia dung ka kel ka ngai kon e jitaran ka gwa menen so gor kon no de ko dan let kon to okay gor kon mi shikana mani so kon dial kon e kon shalen wari one thing and bet ka kon o kon tele kon mat ke tele kon no kam kon mi de kon ko no ko tama ala kon a ngeje no gon terana nga ko ko nge jitaran ti bom bom de tie ka kon ngai kon wonder corner kontin to kon gitaran bar morele sholo ka ken ne ritual gati e jang ku nan ko kon so ken gitaran cha kon dol si kon dol ko kon ci kon chunga kel bu konen kon ne to mola ju kel kon de kola don wore baro dal be nyon ka ro dan ci ga nasal tem ka ngan tene kan wore tene jo ci jang kan wore ka these are the people ten ko family ni ken len nak mana ndere charidi bana ba ka lengidi be jelong en woto ba kon na kan shiang ka kan da mana kon na ko kon but tomorrow bana palika bu kon wel yang neke la le shi tel mi jeng mi kana la jen da la kula ge kan wore ban mindset da mi jen mindset te ne din to kokien by the way one ter mo der atin gwa dan teten but ko la kon ala to kon palika so yang ki chami jeng mi tere people bilar no telare chenki bene jorre ba tre dan lo kona lara gat ko chaje bi tel mbala ki of course to ramete mi je la de la mi je cha la mi je bare dan jene ramishi kon nek mi shin na kon run ba bene baro de belele kwer raja kon ka jeno na ka kon especially bana nek tet ka de still the same person bare je le garun bu kon chon kore
ko che respond ngwara mimo ame take responsibility ba ngaje no jen we dangaje de no ramimo nakana tikede cherwa naka chia mane tetin katel la bini jen so do bi de kono nyam ji magare no tele we yawat ko kon so we need to wake up gor kono banero dan je ko dan kap tek bu kono ngaje no do bo kono je do bi so she kon be jal bang quick con direction dan o konte so ala ne konte walte chiwe de kon choken de kon ko go ta ye dane la ken shunga je ken me lon kan obi ken wuj be ken je ko so ran je kon ware chike jang if for dan we fight for that country so right now ba kon be target at this time coach which I je we need to speak up kon ngubi kon antam right now la le kon ne tin kon te chiwe dung mutu ngungu tin tama ngungu cha gwada cha talk this is your time don't talk about that person which talk already and wanga cha we dung mutu who are you what about you what are you doing la dungu longa mo ga titin longa che ga norwa ya men longa ndam longa lan di long ko tikitin tika wande cha talk re gwa che jitin jira la gor no biro de ka bom right nijan gwarijan you need to take the lead chikoran bia kot chitke jok ku koran la kot korne ne ko kente kwa kol ne ma this thing there kula lede dem jawdu a George gwadana titin jira mon e kon cha nek bank ci koroi gor je na bar na re ka bu kon shonkel bare kon kwa kon hambane ka lad outside ba kalingana ware anyok most important of all a unity dan kon wer jenda la kon la nisha kon gan ware midu kon ke unity amat ko rodan ala kon shonkel tama ade kon to ngwalong de kon ke jot ala disunity agenda na jerna mishi adon matcha chunke tel mu gam la diene alo lerama kalade la ginye no nga ma lanyeje that shouldn't be a fight ka kon then go do brande kon nyam geje ano jin ci pull pene ci uje go brodu je kreatin then bi go no shine ko keni ngan bil je jeno bi chwa go ba jahani yo ngang na ka be go no bi ka pull bi match then bi kol bi hotel ka that is wrong ka kon chagwa ran guru jeno be char Kenya first of all you need to think ano wani wa kujedian abdan mishi direction shi ngat dan chagwa barama gwana jen ramadana sharka kwina ne ka men riga dan to ka ne ka chan tala ji power mo block ke at that time no the no jin bi shon kel ka ke pain that they going through stand with them okay shune ke kel guru no bro realika biti yalla konin guri ano de ladba bugo choje gweden ba cause and community mite gwakel by the way ladi yalla keneten kon la tetin pu la tetin shamu gala tetin but community mission te daglani jarama ka jale alo shi gor no ngaka mo bodor bere jek the only thing about what you can gain so there kule la community di so me liu kon ka nasir liu kon ka fanga and then you are somewhere there enjoying chamu ko dumugwa then la gujini ke social media chan wana bi yeleje you don't care la lino ngum jikaren bar ren al cha lon ko den aren bar gwa the titin la jam megatin imagine innocent people about what target these are the people who go to become population and become reduce if you don't know pig down become reduce that is the style they're using why don't you people wake up jaje rodun okay God ni na ku tok chwala ni so meda na ji to kana ilin gwa da mine ka panye jar ke ka kwiji mi ci kon meda na ji to kana jilin chicken wari ken kama ngai ko ko da na to ba kan warap kan wari tente kai unity state and me shall ke state of emergency cha declare kira kwa declare queen kwa declare ke queen wari palo jang de ngeti ar karodin yes of course ngai ko no jang de ngeti ar karodin we know that akana nyini shang but chega pen or we can come up ko take some section la way especially the kon gore jeno de kan dominate kan wara ji kula lo me dan chi kon kai ka jeno to e cha me jani cha ka kep ko warap but pan ka jeno me pai hu mi chiga hok no kan lo page a be kor bela to le na to kor ko wan ber we kan me ju kan ngajing ne mi ya me ken cha ka kep mi shi o take a system me cha to ne jen guri chal ga kire ne ko ne ko ken ko la blind fool so chi chuong ko kono na mo de kondil chuong again anyok ti chal ke murlene ti na ko kone ne kan kone shang nan kan gat kon nan kan ho kon ne kon we are not doing anything about them right tell me let kon quidian I remember Dr. Guy Cook yalar ne
they shall get jabinity to take a great people administrative area like GPA can shaka control lo can tell a ring becan a lot can be a mal becan no greater people administrative area alane can when can a con can contijak a criminal fine can co can con nakana mal malaja lat kamonurun ka becan a toll Mite ka kwer mchiro da daleka lobela of course they la jin kwer Dr. Gaiko but it's still more pa kanoku kan go pa kana onak kador shalke panyang luele ne you pa kana wo makten kashi kana ajiken nekten so kon ko la mal mala goro kon were by the way ka kon la mal lelo yo ba kon jodo le ken jitaran shigan mali kana gor we need to stand up gor kono banachon tire ti dewich gor jeno bi chonkel kene ku bine ku bugala reality man to chuna chuka lel ko ba jukula ndoko ken ngum de gore ba ndoko ne ko kiena kene ka so bel good in the eye ka wal ne kene ka gwa me dere gwa no so chade gwa jega wrong chande gwa ka ke iko na kene ka ba akala neutral e ben national in which way Ashang activists net in content tinta la letter tem chang ni kanit kon ed mun te kon den ter manyang te content te juba ter wa ni siang ko de na de green mat ngai ran dor na bitin le na den ter manyang la roje ke kin wala la no mi siala de jega what about you jin point jira mamo mu na biet bangone so yena ko sia fail ko bi yana right ko den wa de green mat so chwane de ko kienten gori jano den wa green mat chwa ka gori no biaka attack so laba chongo gwadan hinten gor kono nu ade gorian mat so ngai kon jitaran like me I know ngai jitara jino ngum jitara ye ngaje ne de kono na kanwar male mu gor ken mi ken mal nok bana mal bana nok but mi ken mal nok ma ka jitaran ka ko kon jitarian so bana rum der ngud dien me ngud joran tem so ngai ni gwadan titen anyoga no jin no ge mal cello no jini jin dal but sometime miti ne ito mo chicken rodian jagalo ba ngani o ken ngani ken long ma me jin bola tun du bala le la gor bitel ra right mulong no right yuto miti nga ka front line kama yode so jen ta dan den so chira din chi de chole nga ge dwal but ran dwal ko ken e kama that time ki ken ko ken chu godan tete so jen chole dwalan but when it happen you are there ma ngadi no there tet so titi gor kono bana ka ngaji no antam mrai kono doran kamandeng cha mak no kameng man cha maga shiga dindi jalga pin chala do re nyal bokone so ngai kono kir kuma SSPD abjen mana let kanishang la boken gwal dana shiga tel option ten biga na bikin ka bok so what I can suggest kan negatin kontela nuare especially when in content ka ko wono bomma men shi ngaji no ne ideality la kana biko gwal dana biga kon ben ma gon content I think it's better ode tana rin tore jol committed it okay beraro tore jol den mi jaben baon ngum mi tana to jowo jono kala bene ken yal ke bna ro de nan ko ko ba ngaji no we can book especially me korea talk la bi ngaji no they will come and they will attack you ngum shi en wore robo den bete god bi arun tawten shi yendial ne dog ne ngwan bi aro kelde wi kamet ti dit ton so bi gorno bi kormo bi on ko ba ko naka ni teme e shi gaben ma mai di ko non kare ne al mishiraro de to gwamnan nan mishi anga je no ne itila kan ya men ne ko la juje la ngwan ma la dawu so dawu do dem ko ngwan bari dan wo tele community mu dun community these people chicken ko ne changa no so jen jodan en gore de nyoy kel anda man dun chen ko nyak an wale changa wal badak ka pay badak no ron kina dangara wi jen dangara wi di ke jen run wanga me ci concert news me chana jeling ka mandang ka Nasir County eno shi de ne jani chigan ben garenal ka chigan na chigan ka book but still tell clear information ga kwinen ko ne shamu ka board ke sheted nin so bana mana de tin bana jele nyoga yo ko gor gon batin kon to bana ka ngaj but right now tell con information me mo mishalat me dong de ko la no shiro de lat right now but men de tin ajeno shika tede shika book she can where can ka book so bana report din ban jele ling yo an biata mal chuji paru jono jen bi channel bi just subscribe ko bi notification bell bi jetwa mi jaram jidit ko ba bilaren ko lat gwal me bikan chamala shukaje an biata kamal bye